امروز جمعه 11 سپتامبر است و در این صبح بروقت با همه شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت اینجا 7 صبح روزی سعید رو برای شما از آن تهنیت میگم. سعادتمند و خانه آباد باشید و با اجازه شما رو میارم به خبرها. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید قرار است از نیمه دوم ماه سپتامبر شماره پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان بیشتر کرده شود. در این باره امامالدین ستوری سفیر تاجیکستان در مسکو ضمن صحبت با رسانه‌های روسیه خبر داده است. به قول این مقامدار تصمیم گرفته شده است که همه روزه شرکت سومون ایر از مسکو به دوشنبه 3 پرواز انجام بدهد. سفیر همچنین افزود وابسته به وضع اپیدمیولوژی امکان برقرار نمودن حرکت قطار نیز بررسی می شود. مقامات توجیک در این زمینه به جانب روسیه پیشنهاد خود را ارائه کرده است. امامالدین ستوری میگوید نگرانی ها درباره احتمال اعلان کارانتین و قطع پروازها به سمت تاجیکستان اساس واقعی ندارد. امروز بر پایه جدول تعریض شده 3 پرواز چارتری از روسیه به تاجیکستان عملی خواهد شد. شرکت سومون ایر طریق 2 پرواز از مسکو و 1 پرواز دیگر از سنت پترزبورگ مسافران را به دوشنبه انتقال می‌دهد. در همین حال از 17 سپتامبر بین قرقیزستان و قزاقستان پروازهای دومی برقرار می شوند. در این مورد دیروز رهبر اژانسی آویاسیون شهروندی قرقیزستان در صحبت با بخش قرقیزی رادیو آزادی بیان داشته است. به گفته او در حال حاضر هفته انجام 2 پرواز با خطسیر استانه الماتو بیشکک به نقشه گرفته شده است. در آینده پروازها زیاد کرده خواهد شد. قرقیزستان همچنین با ازبکستان نیز پروازها را از 15 سپتامبر از سر میگیرد. اما این مصاحبه رادیو آزادی گفته است در حال حاضر مسئله برقرار نمودن پروازهای منتظم بین قرقیزستان با روسیه حل خود را نیافته است. دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق انسان یک نهاد مربوط به سازمان امنیت و همکاری اروپا که روند انتخابات ها را نظارت میکند میگوید انتظار دعوتنامه است تا هیئت ناظران را به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان فرستد. تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان رسا 1 ماه باقی مانده است ولی مقامات کشور هنوز ناظران این سازمان را برای نظارت انتخابات دعوت نکردند. ضمناً امسال بار نخست این سازمان از ارسال هیئت درازمدت خود برای نظارت از جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان خودداری کرد و هیئت خرد کارشناسانش را فرستاد. دفتر نهادهای دموکراسی و حقوق انسان از آغاز صاحب استقلالی هیچ یکی از انتخابات تاجیکستان را دموکراتی و مطابق با معیارهای اعتراف شده بین المللی اعتراف نکرده است. دیروز وکیل دفاعی ماریا کالسنیکووا یکی از پیشوایان مخالفین حکومت بلاروس اظهارات پخش نموده حوادثی در چند روز اخیر از سر گذرانده او را توضیح داد. او گفت خادمان امنیتی او را از شهر مینسک ربوده با خلطه در سرش به مرز اوکراین بردند ولی آنها موفق نشدند که کالسنیکووا را از کشور اخراج کنند. تفصیلات در گزارش کیومرسیاتو. ماریا کالسنیکووا یک رهبر مخالفان بلاروس گفته است که زمانی بازداشت و تلاش اخراج کردن او از کشور مقامات به سرش خلطه انداخته و تهدید به مرگ کردند. در این باره وکیل مدافع او روز 10 سپتامبر به وبسایت تود.بای خبر داد. وکیل دفاع لودمیلا کازاک گفت که کالسنیکووا در این زمینه اظهارات داده است و در فکر به جوابگری کشاندن عاملان این حادثه ها از جمله کگب بلاروس می باشد. کالسنیکووا و 2 همکار دیگرش روز 7 سپتامبر از جانب مردان نقابپوش در مینسک ربوده شدند. کالسنیکووا یک عضو مهمی نیروهای مخالفین است و پیشوای اعتراضها با دعوت از مقام برکنار شدن پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو می باشد. شما نویدی بمدادی رو از رادیو آزادی تماشا دارید. وزارت تندرستی تاجیکستان 10 سپتامبر گفت 1 نفر دیگر از کرونا ویروس نو جان باخت و تلفات از کووید 19 در کشور به 72 نفر رسید. عین زمان وزارت گفته است در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان 40 مورد نوی صورت بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. در عموم به اطلاع رسمی از 30 اپریل تا 10 سپتامبر کرونا ویروس نو در سراسر کشور به 8939 نفر سرایت کرده است. بیش از 86% آنها از چنگ این بیماری رها شدند. زیاده از 100 نفر دیگر در شفاخانه‌های تاجیکستان با علامت‌های بیماری کووید 19 زیر نظارت طبیبان قرار دارند و معالجه می‌گیرند. بسیاری از متخصصان میگویند امور رسمی مقامات مقیاس واقعی سرایت بیماری و تلفات در تاجیکستان را نشان نمی‌دهد و تعداد بیماران و فوتیدگان بیشتر از آن است که وزارت تندرستی میگوید.
мансабдорони афғон ва намояндагони гурӯҳи ҷангҷӯи толибон иброз доштанд ки музокироти сулҳ рӯзи 12 сентябр дар қатар оғоз меёбад. котиби давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико Майк Помпео ин хабарро хушпазироӣ намуда аз ҷонибҳо даъват кардааст ки имкони таърихии бунёди сулҳ дар пайи ҷанҷолҳои 40-сола дар афғонистонро аз даст надиҳад. дирӯз президенти амрико Дональд Трамп ба хабарнигорон гуфт ки Помпео дар маросими ифтитоҳи музокироти сулҳи байни афғонӣ дар шаҳри Давҳа иштирок хоҳад кард. дирӯз ҳамчунон Фавзия Кӯфӣ, узви ҳайати музокиракунандаи ҳукумати Афғонистон ба радиои Озодӣ гуфт, ҳайати ҳукуматӣ имрӯз ба Қатар сафар мекунад, то ин ки фардо дар маросими ифтитоҳи музокирот ширкат варзад. ҳайати Толибон ҳам изҳороте пахш намуда таъкид кардааст ки барои ширкат дар ин маросим омода мебошад. музокироти сулҳи Афғонистон як бахше аз созиши таърихии Амрико бо Толибони афғон аст ки моҳи феврали соли равон дар Қатар имзо шудааст. гуфтушунид мебоист дар моҳи март оғоз меёфт, вале таъхир дар табодули асирон миёни ҳукумат ва Толибон боис гашт ки шурӯъи он чанд моҳ ба ақиб партофта шавад. дар Хабаровск як шаҳрванди 21-солаи Тоҷикистон ба 19 соли зиндони низомаш сахт маҳкум шуд, аммо ӯ гуфтааст аз болои ҳукми додгоҳ шикоят мебарад. муҳоҷири тоҷик ба куштори бераҳмонаи 2 духтар гунаҳгор дониста шудааст. фарзияи тафтишот чунин аст: маҳкум шуда ки ошпази яке аз қаҳвахонаи шаҳри Хабаровск будааст, баҳори соли гузашта бо 2 духтари шиносаш ба соҳили яке аз шохобҳои дарёи Амур ба сайру гашт рафтааст. дар он ҷо байни онҳо муноқиша рух медиҳад ва ҷавон як духтарро бо 26 зарбаи корд ва дуюмиро бо 7 зарбаи корд ба қатл мерасонад. ҷавон дар ҷараёни тафтишот гуфтааст ки духтарҳо мехостанд ки вай онҳоро ба ягон тарабхона барад ва дар ҳамин замина байнашон ҷанҷол сар зад. шаҳрванди Тоҷикистонро бар асоси сабтҳои видеокамераҳои назоратӣ пайдо ва дастгир карданд. дирӯз бино ба як қарори ҳукумати Тоҷикистон Маҳмад Саидзода, муовини вазири умури дохилӣ, аз мансабаш озод шудааст. дафтари матбуоти вазорати корҳои дохилӣ 10 сентябр гуфт, Маҳмад Саидзода ба вазифаи сардори раёсати вазорат дар минтақа ва ноҳияи Рашт таъин гардид. сардори пешини раёсати умури дохилии Рашт Сафиулло Азизуллозода ҳафтаи гузашта аз мақом озод шуд. генерал Саидзода 56 сола аст ва аз соли 2017 ҳамчун муовини вазири умури дохилӣ фаъолият дошт. дар гузашта ба ҳайси сардори раёсати бозрасии давлатии автомобилии Тоҷикистон кор кардааст. бо қарори дигари ҳукумат Баротали Ҳамидзода муовини нави вазири корҳои дохилӣ таъин гардид. генерал Ҳамидзода 53 сола аст ва то ин дам сардори воҳиди махсуси вазорати корҳои дохилӣ буд. пештар ҳамчун муовини сардори раёсати БДА, муовини аввали сардори раёсати умури дохилии Душанбе ва сардори раёсати ҳифзи тартиботи ҷамъиятии вазорати умури дохилӣ кор кардааст. сомонаи ахбор.com менависад ки додгоҳ дирӯз як сокини 80-солаи ҷамоати хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро 29 000 сомонӣ ҷарима бастааст. пайвандони Маҳмуд Бобоҷонов ба ин сомона гуфтанд ки ӯ ба қочоқ ва расонидани 96 сомонӣ зарар гунаҳгор дониста шуд. Маҳмуд Бобоҷоновро рӯзи 5 сентябр кормандони Кумитаи амнияти миллӣ дастгир карданд. баъди боздошти ӯ модари 101 солааш ба унвони президент Эмомалии Раҳмон номаи шикоятӣ навишт. Маҳмуд Бобоҷонов қаҳрамони видеоест ки чанд моҳи пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр гашт. дар ин навор дида мешуд ки писараш барои ӯ аз Амрико мошини Lexus тӯҳфа фиристодаву ӯ аз шодӣ ашк мерезад. ва ҳафтаи равон дар боғи ҳайвоноти шаҳри Устинат Лабен воқеъ дар ҷумҳурии Чех 3 шербачаеро муаррифӣ намуда буданд ки моҳи июл дар ҳамин боғ ба дунё омаданд. соли гузашта низ дар ин боғи ҳайвонот ба дунё шербача омад. шерҳое ки имсол таваллуд шуданд ҳар 3 мода ҳастанд. дар ҳоли ҳозир шербачаҳо бо модарашон Халила дар як қафаси алоҳида ҳастанд. баъд аз чанде онҳоро бо шерони боқимондаи ин боғ ошно хоҳанд кард. шерҳои барбарӣ ки дар шимоли Африқо ба сар мебаранд бо пашми хоси худ аз дигар шерҳо фарқ дошта шумораи онҳо дар олами вуҳуш дигар вуҷуд надоранд. ва Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз 11 сентябр қурби асъори хориҷиро ин гуна таъин кардааст: $1 10 сомониву 32 дирам аст, €1 12 сомониву 22 дирам нарх дорад ва 1000 рубли русӣ бошад 136 сомониву 50 дирам муқаррар гардааст. дӯстони азиз, барои ин соат суҳбати худро ба поён мебарам. 3 соат пас шуморо дар ҳамин ҷо мунтазирам. рӯзи хубу бобарор дошта бошед.